ngazi ngingabona izinto zazibara mara ngifuna enjani so ke ngazi nentini njani ya mina ekhaya njani zibala ekhaya sithi grandparent mina ngihlala nomagisi lala ngapha kunomunye umfowethu wabhubha alala ngapha sister lo banomshado bahlala ePitori wathi nakubhubhu ubafuza lo ngathi magogo ngoba wena sewuluphele akusingcono ngisuke ngapha ngikhona ukuthi ngikuhlalela ngibhekele intoko yabona kuleshapha hlale nomagogo mhlambe kuma hamba la wena 9 months athoma usester lo atravel nakumagogo lo azokuya esibhedlela yabona nakasesibhedlela emamuthakhe wathola ukuthi umagogo lo yena nakaholileko njengamazambana inishuwena uyazithenga yabona nami libereka ama-piece shop ngiyathenga ngiyazithengela ishuwena wathola ukuthi yena into ezinakazithengako sekuwumuntu ozifihlako lapha ekamlini epishinyaneni Fika kuthenga ngibani? Fika kuthenga ngibani? Yena sekazithenga ngemali kaMagogo. Njengoba bangabo. Njani so ngithi ngisakuchazela. Yeah. Je ukuthe ukubhubha uMagogo. Ne. Wathiwa no mina ichifte impatha lapho. Ngiyamfuna. Ngifuna ukuthi afuneki la. Uyafuneka wasafuneka. Hey, wo, akafuneki la. Why angafuneki? Khuluma thina la muzi. Iya ngisho na. Uzofakaza thini? Mara utsho njani pha? Usithole isikhuluma ngisho. Asikakubizi phela thina. Usithole isikhuluma ngisho. Ngizembani. Khona ubizileyo. Njesibizi baba sakhuluma nawo sasichazene naselolwa ulanela yini? Athi sikhuluma baba lo sasichazene nona sewuthuka umali ukuthi akafuneki la. Singoma mrazane isester. Yeah, ngisesibhedlela Continue. Ngwala. Hayi mliseni ngwala ngubhutwa la. Ngikhulule mliseni. Kwakanele ndongo mama. Okay. Akhe simliseni aqhubeka. Ya wathiwa manje ngoba kuzoba nomngwabo. Ichief impathe kuzokulala bomalume. Yabona. Itokhe noma bangalala bomalume. Mina iroommate uMagogo othe ngizokulala ngayo. Ngizokhona ukumhlogomela. Jiki ngoba sekabhubhile uMagogo. Sengisuswa ngekani ngale. Ngithi ngisuswa njani? uMagogo abhubhe azi ukuthi mina ngilala ngayo. Sengiyadelela mina. Chief izinto zisengani. Ngithisimuzwe achaze macamzi. Okay izinto ngawukhombisa ngizishiftile. Ngiyababuza ukuthi ngoba abomalume bayi4 ispace is right for abomalume. Yabona. Kuthiwa nomntelo ukhambele futhi ngapha ngithi no. Mina ngakhuluma nomnikazi womuzi ukuthi ngilale ngapha. So ninkotsha ngalithi ngoba sekasemathuneni. Why bengivele ngilala? A travel sestand lo. Why bekangakhulumi ukuthi uzokuMagogo ukuthi umuntu lo akabuyele ngemuva. Okay. Yamuzi ngithi why mara uMagogo nakasaphila bengivele ngilala ngayo. Njengoba sekabhubhile wena songixotsha ngayo. Uthembisa abantu batho bazongithatha bongibulala bangibethe ngobani laba. Ubize nina ngithi dali Rimo Siyabulala thina. Rimo Azwafe Chama. Beza abani ndo zalo. Akweleka ngazo lezi. Kumona baba lo mkhulu. Ngezala ekhaya. Zenza njani? Awuzakapa musibakapa lana baba sakho. Ngisho ufuna umngcwabe ejardini and then obvious noma kulikamuri lapho.
ne nakuthiwa bathi kunomngcwabo romnyanya ngisho kodwa thina bathi kunabayena bezayo and then uyabachiftela and then eziningi ikhombisa ukuthi umngcwabo solve after into yonke seyidlulile ngisho nangirong ngitshela angisho umngcwabo noma kulikamuri lakho ngithethe umfazi ini lapho yena ufuna nomfazi bakuchifta enkambeni lakho but nangumjida ngisahlala ekhaya bathi siba ukuthi ukulala ngale ukuthi kunabo malume bazokuza bazolala angisho mina nginguwe bengizothi anginankinga ngiyachifta and then after ukudlula into le ne wenzani uhlala nabo phasi ukhombisa umdala badala niyabonisana okay sekudlula into lo malume sebadlulile sibereka njani and then kunokulwa ukhombisa ukulwa hlangana nabantu sigcine sengena nabantu abanye infront ngaphakathi ekhaya kunanje and then kuliwe kunesafe ekhaya ngifuna uyayibona ukuthi banjani kulomngcwabo bayakuba ukuthi okay saba ukuthi uchifte kokulala abantu abanye noma bangafaka inyama bafaka ina usisiza wena there is no need but uyalala sekhaya ngisho umngcwabo kumele kube ngusupply thina usicala ukuthi asigange ngaphandle asenzini usisiza but wena naselo ubanga makamuri ngathi kushuthi ukhombisa thana musilifa belikhona nganguwe musobabulala kokuthoma bafuza unezinye bona iziguge kaso into lena lokuchifta iyacecubuka idine sewini wa ungababonisa ukuthi into ngcono ngizithathe ngiziphuthele lapha ngibatshelile ngathi mina ispace esira abantu abayalela ubatshele ngendlela Enzombeni so ayisi-right la manje. Sasasalen so. yo phela basifahla la Abaphume ngale msiphakisi khona sivelile. ubatshele ngendlela ereha abantu abadala bakhuluma nabo bathi abantu abadala kube ekhaya kunengikhipha ngapha ngiba ukuthi ngikuchifta into zami ngizibeke kuhle and then kuza kunakufika abantu baza kufika balala after umngcwabo uyabuya wenzani uhlala nabo phasi badala ngithi umdala bomdala ngakho manje ngimncane kuwo and mina thana wena ubonisa mina ukuthi ngibonisa wena after umngcwabo and naselibona ukuthi abantu sebakhambile nisele sefamily uyayithatha njengomuntu omdala uhlala nabo phasi abakhumisa abantu abadala no mina bengilala ngapha usister unenkinga esona so uyangikhipha ngazi ukuthi noma banganjani but nasele khulunyana nawe ngomngcwabo umdala kanga uyabona ukuthi inhloni ornamandla kakhulu Wena khuluma na nangithoma ukukhalima ngifika la bathi igama bathelelo la kabuhlungu wathi nizakwenza ukuthi kube nezidimbe embili eziphumayo la Hayibo. yabo bathi ngithi ngiyakhuluma wathi yena kwabo lapha kaphumi ngapha igama lapha nandi manje bambawa babereka okay malume ke ngibuzela ngoba thina nasibuye superintendent sithole kunezembe izembe la ngithi thina silazi ukuthi sisenza njani usichaze ngezembe wena uthi izembe lizinja thoma ekuthomeni na izembe lingelokugcina lapha ukuwa nakathi batho ngingakhulumi naye selabale ngezela ngithi yazibona yini uza lezembe lonizani bangayo ngitshela lawo masimba akho lawo owenza ongathana uyahlonipha umakholele wena nawuzokutsho nje uthi uthi ngakhulumi nakusimina wena uphumi ngapha lapha babawa ukuthi uphuma apha uphumi wena akubona utsho njani utsho njani khara utsho njani ngathi mina ngezwe angenza next wena wathi ngizawukapa ngezela wasuka lapha wakuthatha izembe lapha ngathi mina ngezwe angenza ngathi mina ngezwe angenza ngathi nangikhuzayo ekhaya pha ngithi ngiyanibonisa ungitshele bona uzangikapa ngezela ngingakhulumi lutho ngingakhuluma next nguku la kuwenu kathi nakunje namhlanje sibuzorasi kathi namhlanje sikwezwani namhlanje ngathi langa lokuhlonitshwa namhlanje ube kumakho ube sibhizi ngomakho angabe ngahlukana ngathi akathi ngichiye ngobe thina isibhulu lesi abantu banje wambetha phezulu uyafa dele ngimbethe idolo ngibetha ngathi awuthi ngihlukana wabahlukana naye ngathi uzamelene abantu bazomkhalima mina ngiyaphalela okay malume ngiyakuzwa lapha mfana nawuthi wena wafaka nguma ngapha angithi mina bengisesePitori ngabuya angithi lapha bongakahlaleli futhi wohlayele ukuthi nangifika ko mina uzokubuyela ngakuwe
umagogo azangasho nje lalela mfana noJuly nanguwa bekakhona nasendlini ngilala umagogo akhona umagogo azangasho uma uthize lalela uma wathi nathi uyakhipha wathi ngeke kwakhe wena lana umfana noSanboy mamanga Rimo va Rimo ufuna ngitshela umdala kangani la kusekheni nabangathi ikhamba ukuhlala lapha ebantu uthatha ingubo yakho uhlale lapho uzokwenza i-age yakho ayisakuvumi ukuthi ungakhontrolekeni number one ufuna ngiyephezu kwalokho and angifuni ukukhuluma uyangiphutha ukuthi ngikhulume age yakho ayifuni ukuthi wena uyokuhlela ukulawula ekheni. I think now nomntwana mhlawumbe umntwana wakho sekamdala na more than 18 years now uzokuba ngekheni usesengane. Number one lapha kunomngcwabo awuhloniphi umngcwabo. Number 2 thembisa ubaba ubakapa ngamazela bafuza unkele uthome ngolosibili Rimo baye uphe mfana ngaqede ukukhuluma unkele uthome ngolosibili but unkele njengoba singcwaba ngosona ngiza ukuthi ngabolo 5 ngoba umngcwabo sewuseduze ngivule ispace kuhle uyabona ngoba nje amalanga sesengabolo 3 ngabolo 4 zakuthi ngabolo 5